Hoć číslo peršoklasníkov u odnošenju na prešli rok zmenšane za 15 školjarov, u Đurđovskej školi nadalje budu isnovať 3 odzeljenja perših klasoh. Popri 2 na serbskim jaziku znova bude i ruske odzeljenje. Того року mamy upisano 51 dziecko do pierwszej klasy. Z tym, że możemy powiedzieć, że posle 2 rokov pauzy mamy i odzeljenje na ruskim jaziku, takže še baš radujem, že sme mogli vytvoriť toto naše žadanie, že by sme znova predlužili za obrazovanjem na ruskim jaziku. Velji rodiči, kotrým djeci dorosli po školu i sami z mišanih malženstvoh, ali je toho roku prevladala ih svidomost o značnosti obrazovanja na macerinskim jaziku. Moje dziecko u stvari z mišanого malženstva i že otec mu Serb, ali je on bez problema prihvatil da naša dziecko ide do ruske klasi i on zna obidva jaziki pripovedati bez problemi i думаю, že tu nie bude nijakie problemi. Понеже прешли 2 роки не було руского одзелjenja, у школі організована виборна настава руского язика, на ktorú chodza kolo 40 školjare teraz 2. i 3. klasi.